Salam-salaman jawaban becang. Cih, mana kok ngari bende? Ngomong ya? Bah, nggak bisa ngambung kakak ben. Jawaban saya nyari saya mah ngambung kakak. Cih, dalam mentai beri rokok di TV. Mereka tanah boleh dek? Anak aja kok tak beri saya biben. Masih beri yang waduh bolor. Masa cokok pas sebulan. Jadi melek si aku ala kota bejer je. Praudi lah kon deh kok. Dua pelarapan ben kak. Tidak rokok minyampong. Kak mau mas? Kan tahu nih udah pawon. Oh. Dek. Masuk. Kok ngatar tegang parfum dan emban melegi bro ro om ja emban sing ngatar dan lagi bro ndar tele apa gitu bro ja melem Iya kan. hah Iya. anu tibi bire le gula berang ngatar gula di kepentingan ge boleh man kada gula Oke pon. langsung transaksi Bermata berkampian pak nih pak. Kula dari petugasan lo nikah. Bawa benih petugas kenapa? Tokang jual parfum sini kak. Nih imbian kesokan, pola berminat. Nikah tegu kade lagi. Tak nyaman, kurang semak. Jual parfum, apaan boleh mas? Intinya nikahan, lo napa? Saya jual gul parfum, kayak gunto mak beda kia nikah hembodi. Oh nih ke parfum mas. Kenapa nih ke mas? Nikah 10.000 nikah pak. Nikah cek sekuni, mulai gelok nikah pak coba melolo. Tak tuli maju nikah. Mimba kesokan. Tore mbian mi nyoba nikah. Tore, sekama. Mele tapi mbian ki. Anten dia parfum kare guni pon. Petimbian berak bak nyoba nikah tak meli mbian bak. Oh, kali rembakun. Mesin ada. Belakin bian ka amma bak. Ada tak teman beri bese. Soalnya kok. Di laki mun tak tanggung jawab. Pagot di bak. Oh, preman gula ka. Ya pon. Dek, ya berkat dek. Dinain kok dek. Ada apa? Ngambong kok dek. Coba kita ngangkat. Kenapa sih ngambong ah? Makin bulan etina
Apa boleh lagi, Fir? Cek belandi lagi. Makin ngecek ketemuan. Kok seporan nah mas. Engkau tak bunga bitang laki. Terus, apa hubungnya bingkok? Engkau tak bunga bitang laki. Engkau terlalu beli boleh ngalam be. Men kok bisa, abah dengar lembek boleh. Lakar bencele dentek bingkok. Tapi dia remah cara nah. Jaringan berjalan di laki. Ben main anak-anak ini mas. So gak paham. Pas maju. Maksudnya? Maju lah. Ya, men berdekat sepakat. Ya, maju. Maju. Dumma boleh bende. Nang nanti sarus-urusan. Baca kok lagi nih bende. Aduh kah. Hari Roman banyak. Kalau ngebele ke benyang. Kok tak nyaman bitang laki. Kok terlalu dibibaan. Iya maju. Mun bencet nyaman odi bingkok. Minta pesa ben ngelaki. Iya mah dan tak laki. Bukti lagi nang kebeen. Oh iyalah, eden tak bingkok. Sapre dek. Tanpa cara arah apa ben? Hari lagi banyak. Iban tas bencet anda. Saya mau nengak kerato di bak. Jaban seroban apa tak bende. Tapi ini tak kekurangan apa je deh. Si mau catarang korang jebenarin korang. Mai hilang kita laku sebenarnya oleh. Masih beda mau jawaban. Petahu dus bon. Yuk bon letak ikan dok. Bisa bini. Ambu lah kak. Man bening ngajar kong. Gendeng antang pacar ki. Wis lah saya. Makin ngak jerengkong le. Sering ben lambu pernah ndek kangko. Sering ngak riban ko iti nak jawaban. Aduh ambu lah. Nyanyak-nyanyak kesantur.